Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki Khubor baman kasngi. Henne kasngi ka live way trek ukala Lincoln. Sa way kurtong ubanya kon yaki election MLA how news nam. Ulawan chakmat ban pensya yaki Pynpaw jong ka konstitusi jong u. Halor konong rem ka ulawan chakmat ban rong syakajeli jong ka Nongpathai. Uni udai uba Erwin ke Syiem Sutnga. Ubadairu umuktiar ubanya kon yaki election MLA mentaus nam na kaseng National People's Party na North Shillong constituency. Uba Erwin ke Syiem Sutnga hanya kasngi hakaji kendo bat Nongpathai Khubor Shillong Press Club. Ula pensai halor kimat kiba hakmat kiba udan ban kular se Pynpaw kiba kersanya u. Kimat kiba kamak hi kiba uba Erwin ke Syiem Sutnga. Ula bo hakmat ki Pynpaw Lyngba ki kot lengkedop ki kentop ya ka kot ka khia ka jingnang jing start ka songsuk songsan ka roi ka par bat kiwi. Habakran sa Nongpathai Khubor uba Erwin ke Syiem Sutnga rengkat ke kenhon jong u kilaya thuru ba khnang ban persok iki Pynpaw hakaban phaktin sa u da ka ba penon kam da ka jing start science bat internet ka jok menta kane ka kenhon klada pen khreru ya ka mobile apps ka ba kerpang na ka banta ki Pynpaw. Today from 17 North Shillong we are launching the media app of the campaign for the 2018 MLA elections. The members of the core committee are here with me, Mr. Syiem, our chairman, Mr. Daniel Dingo, our vice chairman of the organizing committee, Mr. Vincent Ninja, who heads the IT team, Mr. Willie Pongro, who is the general secretary coordination. The app has been designed to reach people, especially to inform them about our policies, our programs for the next 5 years for 17 North Shillong LA constituency. Kalau ben, ya kan? Kalau ini, kini kita front page. Hani ke first line kan dia ke ranking, long ranking bikin dari ke kalau long kadang ke game bro, but at the same time kadang ke goals juga NPP 17 North. Hani ke goals 8 ba the whole program kat tu kan ni lihat di Syapang Jong ba Erwin. Kini who's ba Erwin, kita klik hani kita boleh kemudian kita main next. Dia diklat iPad and then kini pada rasakan lain kedai the whole program bahkan di program ini laklan dan dia kini di sampai mana. Ane baru kita melihat kisah buat di beri lalak boleh nangi. Ke game bro kita melihat kai ini ke game, apa? Kalau ke reflex game. Aju ke poro kadang ke Facebook page bangila launch kedai www.facebook.com/Erwin Sutnga. Nak tu ke page tu filaban download directly ya ke app ni abu ibu button itu. Bah kita press itu button kan redirect syaka Play Store directly baik yang ni ke app but filaban install itu ya ke app. But ki apa ke page tu bangila abu lagi ki programs everything tu filaban yo apa ke page feedback yang diberi ni filaban yo. Tadi ke kitchen keliru jong kibreru kilaban kelingi lembas buat kimla pun yang kenduk ini kilaban dia ya communicate dulu lembah ke page kilaban hak message kilaban call directly ibaru ke page jong Facebook page.